say they wise? You be mumu? You think say they wise? Sesha ko nduzuhagaze nk'igiti cyabuze nyiracyo. What? Giteme. Nana gikindura ariko burya. Ntayagendera ariko burya. Gikindura. Hakosha ubundi vipi zawe? Mumu man. Nizi uri kubona. None se sha uko ndi kukubona n'ibyo uri kuvuga ko bidahura. Ahubwo se wowe ibyo ndi kukubaza n'ibyo uri kusubiza ko numva ntaho bihuri. You be mumu? Ubwo uragira ngo rero nkwemerere ko ndi igiti. Ibyo se ninde ubikubwiye? Ntabwo ari wuje unyibwirishwa ngo ndi igiti cyabuze nyiracyo. Nyamara ko hari ukwanga kugucaho nakuvugishije. Kumvugisha se no kumpindura igiti. Sawa ihangane. Ntabwo ndi bwihangane. Hanyuma se kandi urashaka ko bigenda gute? Kire kubinyishyuriye. Ndabikwishyurira se wakoze iki? Kandi ubu nakujyana mu nkiko. Yesu! Watinze. Nuko nta gatike mfite. Ariko uri n'ikirwaye. Jya kukivuza. Reba ibigambo byose umvugishije. Ukaba utumye nicyo nari ngiye kukubwira ntakikubwira. Nta cyiza wambwiraga. Yareba ijyanye na business. It was at this moment that he Hanyuma se kushaka kugenda iyo business irakuze. he fucked up. Ntabwo nakina business n'umuntu wagira ngo ntiyuzuye mu mutwe. Jesus is Akumari nawe ako kantu gushyizemo ntabwo ari keza. Urabona ntuzuye mu mutwe. Ubundi se wowe ko mvuze ibya business ukabisamira hejuru, business wakinye niyi. Yumvira noneho. Uzi ko ngiye Nyirangarama na Rudandaza ari nge wabagemuriraga ejo bundi. Turashize no. Hanyuma se byaje kugenda gute? Aje guhomba. Hanyuma ukaba ushaka ko dukinana business? Tubwije ukuri dukoranye business ntiwahomba. Kuko nge ndiyizeye. Ndiyizeye da. Funke! Havase rero niba ushaka ko dukorana business. Akora nawe ushobora kubugorana. Ushobora kubugorana pe. Funke! Niko, hanyuma nkacyakubaza. Ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye. Ariko sha ushobora kuba uri umukene. Yesu! Bika amafaranga ashaka gukena singese. Zana ariko nawe umenya bikugoye. Birangoye se urabizi. Ahubwo mbwira igiye mu mikoraniro vuba vuba. Si ibijyanye n'akazi se? Mbwira vuba vuba nyine uri munaninze. Jesus! Nyine urabona kano kayira. Uzamutse ukagera haruguru. Hari uruguri butungukireho. Wumvise ko hari uruguri butungukireho? Hari umusore uri buhasanga. Ashaka umukozi. Ubwo bivuze ngo uwo musore ndi buhasange ni uri bumpakaza. Yego. Nizere ko ndi bukabone 200 yanjye utaririye ubusa. Wowe jya mu kazi mwana. Jesus is Lord! This man. Ewa nakariko kose ndagakora. Ugashake kabara ko kureba umwana. Apostle, we hear of this. This man. You can be prosecuted for that. Oh, I love that. I love it. Oh my days, irú ọmọ mo wá rè torí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. Mo jìyà lọ, you will move out. You will move out of this house. I can't. You will move out of this house. Baramutse boss. Bite muze? Ni byiza. Uragenzwa n'iki? Bari bambwiye ko mushaka umukozi. You be mumu? Mbese muze ubushoboye akazi koko? Ntabwo ndi umusaza, ndi umusore ahubwo nuko mba nabubashye. Uri umusore? Cyane da. None se kwambara nk'abasaza? Boss nibwo bushobozi tuba dufite. Okay. Sasa rero hano hari utuzi twishe. Ngiye kutukubwira nimumva arako washoboramo ndakaguha. Oya nta kibazo wowe mbwira. Aha. Uzi gukora sandwich? Turashize no. Wapi? Apostle, we hear of Uzi this. guteka ifi mu muceri? Yesu! Jesus is Lord! Ó já mi lára jẹ. Oya. Ubwo suzi? Why are you running? Ko hari ibyo nzi guteka. Basi suzi guteka umureti munya? Wapi? Ay. Ko hari ibyo nzi guteka. Ibijumba, amateke. Aha. Ewana n'imyumbati. Inna lillahi.
ngaho nyumvira nk'umukozi boga araba yanyohereje ngo ibijumba ngo amateke ngo imyumbati hano se harebye uharuzi ariko wamunesheje umutwe rwose kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi none se boss biragenda gute witahire nta kazi ufite utambwira ko ingegera y'abantwariye 200 yanjye ku buntu ese muze kutuka nukuze warwana wumva nk'uyikoreye ibiki nakubwiye ko ntari umusaza ndi umusore warwavumbaho eh element